catch it was home. Situation be a wakomuno. Me pacho. Aye was a dear goodie, but then catch it. And me mammy, Bishop, Lady Bishop, Sompa FM. Lady Bishop, na me morning ya me made in como. Me dofo, anope me si obi antemen kan wo. Obi wo de wo kra aduro no wato. Jai, wo de frame ne ani nkomo ansa na ye di nkomo wi na oba no maduro no a no ano. Me say anope we obi antemen kan sisi last 2 weeks was the last week. Sometimes phone you know why you tena say na heating tin some bi wo mo kan me nhyadante. But me coffee me nya time na me tie lady ba ko so no ofie nti o chim obi na chim radio na ebeto ho no te me nka in fact na bama bu anopai wa bama buama ye tu fukura na abuafu wo na me ne wo kasa me be ka kire wo se enka achi wate awurade bebo kwan foforo ama wo Yenina ye tie sompa. Ewuo enye solution. Minim sa no pay metimi na obi adi nkomo. Ma me nkwa homa no so kakra. Adie pa na wu komu a. Na aye usun nti no. Anopese nye nkomo a me ni udi ya na ka opese wo ya wo bone. Me pacho from 0551931931. Na me ni uni nkomo wate. 0551931931. Minim say ye den ya me no obi akasa no pay. Sister, enye wo ho bone wate. Hello? Kevin Bacho my headlines no mama. Aha. Mo hwe Emma Mesisi ana. That's right. Hello? Hello. Yes, I'm Pacho. Who did it baby our casa free? I finish it on casa free. Okay, Mami tie one pay boss. And the woman making me the papa. And the woman making me the on few years. Wow. And the Yamishira papa. Yamishira also. Openi Gentina ama makiu day. Wako 0551931931 0548931931. Hello? Hello. Bacho, udini baby a ukasa free. Okay, Bacho, peja one kakra ma me why? So I'm a Friday. Okay, so mama na to ma so far. Mo. Bacho me tu nka. It's 3 years na bubu guda. Ntino kwamba. Ya. Anotoma. And then say, say, I drove in car medium so Sicily. And I'm up to say, I'm moving a demon, mobile to them. Mamma be a demon, my pebbles and their mammy. I mean, we did this, what dear in our car. I'm not a bar, I'm not very you might get Jacka. But I want to see more money and 11 cities, the guy in Anna, so many address. It's 2004. I do, and you can't get on in a lot of it. 2007. When you know your address, I say, your mama may have nothing, but it's not the number do you put me up with that mama. Well, I'm the one, it's me and the Franca Clark for Corano. It's me, Piocora, a pretty epidemic. Oh, almost like I tell you, it's a painkillers in our man, no more. I found my kidney problem. Oh. I said, you're not off. The same is you 29 years about our force.
to the nurse minimum drew. If you call me near minimum drew. She now wasn't me a thing like. Ama, and the pay. I just think you're right. That's all. And you're doing a good one half percent. It's a semi one. Mammy, and catch you what? I mean, sure, I'm going to say more. But in my Sunday, the anna, the other. Upon a minute. Yamisha. Yami, sure, upon him, going to say more. With the money, 29 years is a bubble one. Near the mission, you, it is a near me, me both say, and yet the condition of the papa. The same is I'm not the man of Papa. You will be quite a minute so. If you thought I could not see. Mammy, Kafra, what? And I'll pay, maybe catch will say, and catch. Why? Nothing. Yamin can't hope. Hello? Hello. Yes, I'm Patrol. Would any baby our casa free? No, I can't be some network line and then. Okay, Mamma, Papa. Andra, Anajo, now cannot anopayano, a vision, Anajo, Madame Binanam. Dear, Okumina, Yina, your mountain. But you could feel you all confirm Ebina can net and time. If you rush a man and let it wear it and come, ya can't. As I'm seriously missing for. Yeah, you might have pocket for the Australia or money at it. And couldn't think of credit Monday weekly. And Juma, in the former Casaranca, or Pisca Crabbe to us here. You run said that. A baby free, a country move over there, or what? Being a discard. My dear Madame, if you are new gym, and last one in I could feel not for us and now. Just say, what time and chan and I feel running to me, you know. And more of my children, Aya. Yes, my bonnet, this of Pampuna. And also, I want to the audio on to this side. I'm on the year caught in my motorcycle. Yes, Madame Fernand, or not, who the oil soon couldn't and nobody will include. And interest every person. Yeah, boss never. The old can do a screenshot of maybe culturally. Mati. Okay. I'm sure I'm crying. Mati, Yamuka and Shraupi opening. Hello? Hello? Bacho, Udini baby our casa free. Bacho, morning. Good morning, sir. Let us say. A radiadumon, Bacho now, swear. Not more. Bacho, perfectly estimating. Okay, Bacho now did they say? The feminine teaching. Okay, opening yantachi, Maminti one pay. Feel free estimating. A feminine teaching. Okay, Mr. Omenti, who TV is why? But you, Maminti, me Pacho. as small paper, dear. What can sample? You come to say, you can't tell me about answer. At Nephi, now what you mean, and in there, see. Said you need to cry every month. As you see here, I say, so you can be a yap, papa. Now grow in your back and one with papa, as you are basically. Or baby, I should bound or man so power you, or planted that in the no sure not see kind of sound, or on far our neighbor. Oh, Timothy power and so. No more ban 1 year so be a over answer a crowd when you know the guest and say more because if yes not going to be mamma I mean near warrior on Timothy to be a say none that you won't worry and none will be there means you know
Sompa FM. Asuma down in a Yafipa, say that's what was called. I mean, sure, Openi and catch ya no pay what? virtuality. Right. Hello. Hello. Bacho me dofu be ni o. That's good morning. Good morning. Bacho dini baby a kasa free. That's very good. That's good. Bacho kasa free. Offensive. Okay. Mami ti o mame. And I paid the ocean couldn't turn. I didn't shout the free. Everybody I shira. know to say about myself. And we shop and grand system. How they're there. Pay. That's the patrimonial personal line between my services. Me pacho me sorry I me de beto so. 26 ne tato. Na ye din komo why? Mati. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Pacho dini baby a kasa free. Oh. Hello. Yeah, Madam Jane from Pama. Okay, mami friend Boma, Pacho kasa free hin. Bremai. Okay, mami tie wa no pay me dofo. And I paid you. Somehow, I told my son, Ma, Naniaje, and I paid you. There's a Sandra. I said, then let's see. But you say, I can say, Ma, Nania, I pay him, Kaka, said the other thing I pay you. Mo. Nyame kan ho ba. Hello. Yes sir, but you dini baby a kasa free. So a friend that I'm pretty active. But you free hin. I think so. Okay, but you mami tie wa no pay. If I told an opinion, come here, baby, at the mall. I'm also I hope for an for baby one area. Use of Balo, but no man, you don't do now. Maybe be man, or say, move here and not the movie. Maybe so, if you the background. Maybe it's not the bar. So, because of according to lady no. Nipa na obusa na 7 na fe no 21 years or 22 years. Yakwada na wakọ Galamsey site. Etika mu kọ. Etuwe no onye obi kro betimi ase ne pe. Ene wakobusa na waresem. Okay, this now maybe this is called a mini about that and the onion. What? Edu jabia ye sika na ya de nyina o. Sika ye. Na sika dimi nya de nyina. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. Pacho dini baby a kasa free. Pacho friend is Steven. Kasa free tunsu. Okay, mami ti o boss. Really I'm a play me family. Phone kit will be TH. Me se chair. Asoma o kano. Atoma koma sopa. Yes, you know. Yakupon ni minya 8 years. Kena papa free mo. Ambetna papa musai. Ti mini do stage B 28 ni nane pese me pasa. Yakofa oba no pamade. Na mini se na me friend man phone ho mini se fa so ye no ade. Oba na afuma ko si bia. Ama papa side na side ebushuni na pomi. Ene mamu ye tema me pa. Ema na me driver ni. Madam for pana me say na over. No one in the ba ko na mi fa ba ko. Echi wono so sa ko che meji mani nia. Mani nia na de kani bane she. Ti na fi mi ti menye.
At the same time, the fear me that him more. Me father ketwa bo dia wo ye no. Wa jimi me da na bi anta je chire. I just say me share inside the me for back crime me say oba be me. That means a piece of security. And so you're not doing the deal, and I say, but to be who say, when you knew your way, a man about the reaction crowd and say, well, yeah, and I said, no, be uncle, and yeah, said it upon any city. The class what I said, Chebe, Shan and Pabua. No, I'm missing Baby Drive class. To say to you, saying I could not move. It is a home to so what. I think I beat you at it. A boy. Wow. Then may come in Right. Up now. Obani de me catch you nyina ne se enkachi. Enkachi what? Bra. Se ushia obi a ne mfie kɔ nanim wo da so di suja. Nya de opani se wo di suja wo. Obi ye bema. Fame kono eni ho. Sompa FM. Enye easy. No no akura no ono atikro ntimi hwe ne ho. No asan kofo bi ba betena ne so. Onti ono ankasa kura no. Abranti a wono wasisu 35 years or 40 years no. Sabi opa no ho a onhu na senim. Wono akura ntimi hwe ne ho no wakofa obi asa behwe no. Enema nye. Mese me ne wo kasa sisi e. Obi your ba wadu na ware mfie so. For close to 6 months, get to 1 year, be makura me gina nim kura nka sama me pelda. What sister bi hwe me? Wo hwe me sisi a. So be makura be se ne pekwa. Minim se kaka moto bi hye nanim o. Se de be yo. Enso na mane ebusa na be ware da be. Enye ne fault o. But de wo fa mu nyina no me be ka kire wo se enka achi. And that's all. Why? Hello? Hello? But you didn't baby our casa free. Good morning. Good morning. Uncle. But you yes, Adam down swear. I'm Adam. Okay. Okay, but you casa free. Uncle. Okay. But you, Mammy Tio. How did you? Yamin Shrow. Yami Shrow, pa, mammy. Oh, I saw my woman. And a minute far. And not minute far. Mammy, but you page out my phone number one on Nanka page out Nika Grandma and I'm in tune, can ye? And but on my tune, can. Oh. Mommy, but you're so free. Hello? Hello, Pacho, good morning. Good morning, Pacho. Did baby our casa free? Pacho, make us a play. I'm free. Okay, Mammy Tio, me dofo. Pacho, some now what kind of day no play? A drama. Let's say 5 years ago, there are 3 applications for mining company. No, I am first. I'm that. And so qualify you. Pacho say. And so qualify. Pacho ane. Oh, me Pacho and catch you what? Pacho mate. Yana mo abemo buo ho. Maguma bukola kora. Kafra. Ebe ye why? Ne bana se oboa. Akwada so audition. Unim ne ma ma me fam. Agora bia ni se ne ma me ne papa osika. Obi se sika na wa ma na o se ne ma me ne papa trimo ode. Hwe. Ye mu bi ye mema.
Ebacho, sister B, Nansa was who could not call Humasra. A quiet member be fast one son or what me have a buck on Humano, Mammy, enough for more. Oh, baby, so hear me. Why, Babesia, one day with ye, because Beman come back. Na near or yaw near Titia sister, if from one son or what me have you know. Enough for Miss Rowe, don't give up on your husband. And catchy, a bay, what a mammy fafre for be me no name and son. Na me mammy, and gongo dinkomo. Hello? Hello. But you didn't baby our casa free. But your friend Aisha, your coach. Mammy Aisha, mammy, tea one of pay. As a man or not pay what kind at the chamber. I can't say, and you have the brain, you cost so much. Now, if you have about the oil watching, say, oh, for Christo, yeah. Papa, oh, bread. It's a dinner at the butcher, yeah. Yeah. It's nice. Now, my giant, you have my wish for you now. Mikwana, mema member na yekano. Papa mimi kana kuna mikwana na kaisa kwa Kristo. Na papa, the come sure say the thing is in the near me wofi. So that the missing say penny. And then we want to say the ana uncle mo for botanya the don't be and I think how am I woman and come a Christian in a milk on cream one, Bombation of tree. We catch us 2 to 3 years in go hospital. I tell you, that I said, I don't go about it. Christian news, you can't say what Bemubu. No, correct. And no election cry, say, you let them cry, me cry, young. And oh, God, it is a person fine and a shame more comfort. But that's what I said. You got toy grown, I mean, and also some number good enough in you are. Him and a cry. So that, and then I am a training. I am a training, and can yes, sad, yeah. And when you say, my work is so money. You can't sign a chip. But what you friends, oh. The wood giant sorry now, corner. The dead woman when you not say. So, that made no one no crack coin. Sompa FM. Yes, and no, and the teacher me because in Kai Koran, Motia says, okay, kind of want to see ya. You should buy it for me. Bible bet you. And who says, look, I know what I'm in now. When I was still listening to the Busa, when I want to ask you, I didn't come in and out direct, and then go to some. I did not see me cry. Suffer, I did not see me cry. Mammy, and catch you what? Not really, that's it. A radin chicho repa. Mammy, far friend for me, no count. Hello? Hello? But you did baby our casa free. Okay, but you did the same. Maybe. Okay, my baby's mommy too. Hi, baby. Mammy, I'm in shower. a radin shira was soupy. Because the thing I was saying, you can say, Billy Jack. And then I'm put one, and I best time for coming in. Because the water in a football, yeah, the name of actually, yeah, but say, them man who's in a cold month, a pain, if you're coming out, and if you are a codia, and Hannah, you better be a dying Kasua. Or shall I have my secretary? You will drop on home. I also, yeah, that damn, still a boma, said you can leave them.
means a TV. Yes, means that we go to the few because of that. Edimon pese fie wura be hu se mo da ho ntini TV kura mo ntimi hwe. Yes, means so. Yes, try and so like you so TV. Because you run or bath and a journal or tar to be an idea. I said, so feel like no, you say, you had a hole and a TV news in the Pataho. In idea and check. And cram with you that the torch, Namieta. If you run, Friday, not to say a 2 pounds. That's an enemy fact, yes, that's where Juma. The America and Clan, the best say, Papa Nico, if you let me one. And so what me akwa dwuma. That time coming now from Pumam, after the Juma. One day, why an agent said, so the cannon was not brabon in a few. Yeah, Juma, when you're part of 4, not the other young is still one going to say, no, when you're part of 4. Yeah, Juma, Papa, as we somehow coming. So, fair to move down. Yeah, me ma me pese me din komo so e bi ye twitwi wo na yi no mo opani enkomo ye di ne se wo fa bi mu da ho wa hwe abeka sa agoro bi na ye di se wo fa bi mu da ma me fa ofrefo dwato hello okay me se wo fa bi mu da sis me pacho bowra mu na hye nipa nkran kakra asa na yakọ me ma me ho Minister. Uncle. Okay. Minister, anope mera ho pa. Oh. De bia mera ho na anope die mera ho. Nipa bi ensem omo ka minister. Ase ye nko mu bida. Ye hu bida. Yeah. Ye hu bida pa because aho kire ba ho minister. Die wo bedie na wo maka ho aho die wo ma ebedie ukra de ya na wo nhye da ndwen ho saa o na wo maka ho a die wo ma bedie no ekomo de akwada na wo su na wo na obi bisa na ekomo de memini di asema akra ne be ka chenka ko wan ko school na obi ehia me enema mi so ni ska nti me nko school Minister ahokire ya pa o. Oh. Nyankopon onhira wate. Onhira won. Wa ene topic a wo de aba. Na ene me ka kire obi a se shedding. Na ema woba mu. Na o ma woba mu bu a. De wo beye bia enye ye hye wo hunkura na ka kire wo ho se ade we me edumre bia me free mu ayeden afi. Na me free mu fi a da kire me de be ka kire obi. Enti anope de ka chi obi anti hye wo nkran aho kire eya kanka obi a wankasa wo ye wadwuma na enne wadwuma no untimi enye ana wunye adwuma ni bi nye na minister asema na okay na otimi total apiare na enne wuntimi ntobi wuntimi nto minister eya o hwe won hwe ya wo be fa adra no mawu first na wo sha atade pa bi na won tale na waton na enne ba akopɛ na wutimi hye na ba ko na otimi hye no wo hyenwe papa ene maame de me ka che oni se ene minister asema ode ba fa hye wo nkran na ahokire eya ahokire ema nipa etimi ye de onye unim se minister ahokire ema nipa etimi ko wi ade force na man kan tro se ahokire ntimi ko twa loto sa enso so papa ya ntete wo se kono ko twa loto Debi ya ntete wo mu ofia sofu fie na baaye sofu bo ai ya ka che wo se kono ko twa loto da ukura ma wutirim ahokire ntini petimi wi ade na on se wo kire wo nso a na bonsam wo kwan bia obe yiyi niema bia cho so hwiase she minister he na nse ya papa na asi fie na wi o achiase na me se me ko na makwa akohwe na lockdown ye ba enre ye me wo hosa na obi bopru ngwangwangwan obaya wo se maame me siro wo mu wo ho no ma me siro ma me one cup na ne man kodwom no mi nidi me si
What's mammy me slow, me patron and me menidi. Minister me radem me teacher morning by near Gina me demand and me money 50 cedis. Minister, me say mammy da form to said dear. As a mama and pempem. Yeah. I will tell you, just one day, crown, mitimu say, one co baby only dinner me too many a day be more. Minister Dana yensin you, be dia yensin you, and our did dria a sihon or din chance, I was an new man in a guasie. When new Kuman and soon ya tuno. I will try ya, not media me catch you behind say so cry because I will try Bawswa, dear obey yano, and I sema obe cano. Dear obe canto so our blab or sono, ebiana uncle yamau, intimate says so be unshaning whom crying, and obey ya real mu cry shall crying, or how much shall crying, Nanyame, obediama pa, Medas, H.L.P. Abusia, Veronica Fashion Sana, or telling can of hair. And come on, ye dino. And check crowd. Ah, Missy, and no. Will be Uncle Joshua. Only D. Only a no credit. Now lockdown by ye won't crowfar, no more shed the moon soon, mamma. But any paragraph. Missy, one day, space, say one day. Ah, yes, yentina fie one day. Only nipa ne sese wono wanya ene se ya mena aduane a wone ne makra o muntimi ndidi. Na sa wokọ edwomu a ye obi mu a yesi bibi di go camp. Ai. Ono okọ obi niema na wakoton e de nipa ne sika bre no ne mfa so e ba no so no. Wa oni gwanya bi. Abusia de wo fam bia no. Hwe. Enkachi. Me ka kira won se enkachi wate. Enkachi. Ai. Me, I'm talking from experience because kakra by and some a free and some here by zero. Me, I don't pay a foot to a metu say. So watch it wa. I don't see I'm a academy on Mr. P. One a Timmy Kumo who yum who bonny a one more Tibia or Macom no more shut them. Okay, what shut them one? And some be brain about him. Mr. and the Pia Bonte, what? One man ye munu pie kakra. Would you condenam qua? Now, one shay ya by your homebony. Sompa FM. Minister, a bia to your parent, yet Miss Swan so could be a nam kumasi dum. Na ye ba, dear Benyamin nam hama, way so nam ha, minia no dimachine so nam ha. Ye chinia, a die beba satam 1,000. 1,000 ye na 1,000 me mama de mawa minister ube chiri kumasi domo nyina abeto body 5 banche 5 minister wo che yo every time bia o mitishia obi na o business bi then you ask yourself say enti niema ye kura ni peye nyina kura oton no a odi chini no say in the course of the day no say wa gina kura say to ni nyina kura mpa say no nya no nya mfa so say but say na wo ye no say wan konsu a woni di me do fo wi ase mobo abusuya tibia bia wo bia menya ho bone wate amen umu ya wonim de obenya mame nkoma me mame akwa aba anopai me mame sronko bi abesra me na enanya me de nsam adua na numu a ode bre ne ma me do fo sa na wantie sankomo we a waye ho mesrew katre obi na obi kantre obi se Lady Bishop Joyce Atta abafia ha na din atoto na de frɛ no eye mama coast na baby a wo hwɛ mame abehu no eye feyiase asafo a ye frɛ no Nazareth Salvation Prayer Ministry enne mama coast wo fia ha me mame nyame nsa wɔ no so nyame de ne ye adwuma wie ye mre mu pa na sɛ de mesi atwe mame acha wotimi abɛka me nsa no anya sam ketwa mame akwa aba mame mo akwa aba me pa chona o ho te sei yes aha mame bibia boko de yes wa dum boko yo me hun se time na me di nkomo yi no na wano eyo meka na ansa de bedi ye nkomo no
Me pese obo wura nkomo mu kakra because wo de minim se nyame de wafa niam pa nsa na odo ba bedu ba bia wadru because na no ihye na oni mi di nkomo bi enti ba bia nyame de wadru mu bi sei no se nipa hunu ba bia nyame fa wo firi ye de ba bia odo ba bedru a e nkransha soro nkoma nipa ansa de be koye nkomo so no me pese sima ba mienu miensa wo hye obi nkran kakra e won komo ya na medi because nkomo na ekoso ofie ha no wo TV ya derade ase ya danyame ase ema wiase afa na nyina ya mosomfo ba Lady Bishop ya derade ase rade de abeduru afidie kase iso na me kamfo rade ama obi bia se anapai papa asama ye kan metimi aka se me frɛ mu paa no aha na me field no wow eti me office pa ene ye di hu nkomo yi yes we rade me da wase me frɛ no de nyame nam so frɛ me no okay anyway no wow enti o sa mele se ebla obofo no ko she mele enkom se enkom obanyem no awo na yato ubani din Yesu no mele se na ye be da na bam enti obu ho a ohunu ho se de waduro no bibia ntimi nsi wona brabo ma ne nkonanim okay se de tie bia awurade bekasa se de tie bia awurade bekasa se ye maami a wo se ni kunu huri fa empoma mu ni ade ne de ni paika no awurade obekasa wow esansa meti hoi de ma nyame frɛ me pa me bɛyɛ nyame adwuma pa ne ahokyere eti me frɛ mu no de ma nyame frɛ wa obɛyɛ nyame adwuma pa no ɛyɛ ahokyere deep sɛ wo bia ono ne ho akyere no kyere no a ɛnya ahokyere 2x4 yi bi o ye wo ahokyere bi o hɔ a me pacho ahokyere bi wɔ hɔ a wonkomu ma wanya boafo ebasa obuafo nyina yera wadofo nyina free wonsa wonipa bia wo benwu bia no ene obi a wohia no bia free wonsa eti mi kan fo awurade ama wo a wotie mi a wo a ho kyerem wo bre wo wani nguasiem se enum aduro nguda edrubre bi mo maame mo somfo ba na ye mi senka men koda kwema ka akola mfa me so edrubre bi na me ma ama wo mo na de ombedie kredi na no na me ka asem bi hye wo nkura se samna kura ma enya bi anwa na me di sapowe na me di twi me ho na me de saponi twitwi me ho a me de nsuo na go me ho na me wia samana enku ban mesa de asra me ka asem bi kire wo se na me de anwamo ase anasa me bo adwe yeah na nesra na su ni nyina akiri hwe pant kura na hye me no pant ni muti emutwen ahoma muti na mbɔ no pɔ me kwa asɔre ya me bɔ no pɔ na masaka ahye wo na wo akwa asɔre dem me so na me to dwom asɔre wo to dwom a uhurihuri na esa aworo enti wa se wo bɔ mɔde som na de to dwom wow na wo di wie na wo wie nso anya ade a obenya hwe free sofo bi o mommy na se wo gina asɔre nanim na so nanim na wo to dwom no sabe wo pant na wa bɔ no pɔ no me bɔ no pɔ na esa asane skirt kura na hye wa gise me de pin ebom tore bia na pese me de ahoma kura akyekere na nso ni nyina achi no onyame a oka obi ntumi nka bi my god ono ade aseye ofaye ne yie awurade afame e de ahye ne din ene munyam eti die na wo mu a awurade ntumi nye akoma no ene adwe no ena fama Jesus wo de ahwe Naomi any root
nense no mu mienu na bibia ye lai nanso root say me nsa machi nkwa bosomfie hobim na medi na wo miachi a ba bi obewuo na mewu ti wutie mi a nyanwenta so na ba bi a Yesu wo no kowu da ho na wunyankopon obekasa ho hwese me ba hyemachi na ba akukuta me na me ba de okuta me ne yare na de o hyemachi nso wo 3 months na makwa adumfa na makoka ho na minya sika nsa amforo ka ama back ukotwe nyame anim no otwe nyame anim wakoka maka na mekoya nso a sabre no adumfa duro no kula na nyame ahyira so kofo adi sika to miminya bi tie die fufura gu fom no a efra nete no na mepia na me nso be kwatena ba bia me nso de mama Grace awade fani sie na me nso makoya me di asra me ma no na me ka ho no fantefo na o ma ba ho no omo wo abe omo pa ben kwan okay na me kosere obi an masi na be no omo ka sesi masi na be na na say ye wo me wa ma me 20 pesos na say sika me nya ho na me bi hu na me nyam na so ne onyame a osesa shabre ene wa ma me ma be ye lady bishop dia onipa bi a wotie me se me no be kasa bebre na de wo famu bia wo wura nyame fie enkoye namfo ne afekubon fa nkoto sofo na mom Jesus nkuto na fa hoto nso mommy sasem we de bia me ni uhia na oka ya na ye me de dasani bi ono ba wo ho no mo mfa ne ho meto wo so sofo so dabi sofo so na mo mfa ne ho nto Jesus so fa hoto Jesus so akoma no ni adwen na wo de kwa aso demon ma enye kase e wo Jesus anim sofo nde nyame de fa ne so okay en wa babua o sese ya sofo ye giram si ye bom paya ya se kase Yesu dim ana na men kase mama ko su dim enti e kire se Yesu en wo de adom maye Sompa FM en wo so maye ne Yesu ye de amane wo na wa yara enti papa de o kwa ho kirem de o kwa nim guasiem de o kwa aba amaniem me kan fo Awurade ama wo se enka achi ma enuma durongu enhya wo ho akonfo endi wo ho bone na weta so metena ase na anu na meka se I did milk na samreka ya numi ma anum bia 12 good years nanso metena ase na mesra gale osra so mi wo ababa wo esra so na me wo madamfo bi na madamfo no one ni kunu no mo ye shop pa kese wo osra so na dia make say eresi ene Mr. Obin me ko omo ho na makosra gale na omo di milo kakra gu na masasi kire kakra ka beti be di sa gale no be na awotwe na wo de hese ekomodi wo na wo tehwe so mami mu na wo no ma komodi wo mo na wo nya aduane ni di sa okoboro esere wo se new site no wo wurawuram na hu se ba nchi bitemu a wa kwa akotu na nukura bi wa kwa obanu ana asa aye krakra di sa okeka ene baby na nkola no kwa bi se so mu de o shibachi do be den adi ti meme sa no mate me de ahyeketo ananu na me de nsuo pia so amana no na so ne onyame a wo do ho to no so a ade nyina di bua na wie wiye no Awurade asesa me dia ene na me pesa me ma wo ti ase se onyame osesa hyebre amen meti wei ye yiminioma tugu ne nsuo to eso na ye mabusuani ene dia me nka ne kese na se ye yi oniema to agu ese die di na me ko asore meti se obi se kramo se ho aho ani die die ti na me de me ho amanya me na me mpa adwuma nya me so na mpamade apamade aye me nya hwe ahoma kura me di si afidie ne so apama oje nkofo adwuma no je se my boy for efrifie ba no mama msikata ahoma
Anasa pania no kura de chef die no mu abuo. Master wo me pamade no. Jesa boyfo no mum ne ba. Na maji wo mu wo sika kwato ahoma. Anasa wo mu wo sika kwato panie e de asina. Na so nne. Wonyame a oma ne nsa so no. Ma no madura nwo me wita so. Etna ase. Enne. Ebra edi daba ko pe na me sofo bi. Erade emfanesie ye wo frim. Me spiritual father bi. Me kopia atwea mountains. Ana brantie sofo bi ka kire me se wura. Gira ho sister. Gira ho na mpacho me se me a osian. Erade se me nkan kire o se. Ade pam a wo pam ne de wo bere nyina no. Fa fidie ni si baby. Se wo so wunti a enkura ne bedi wa fidie ni madurisi. Da ne kwa ye nyame adwuma. Ne no ane wa adwuma. Me de ni sem pam ade to dwom wa asore. Na so se na bibi papa bi ebetuma free Nazareth. Aba. Enti me kan fo awurade ama wo sesa wo temene a na wo ti nyame nso nka awurade se me mehye wo nkunan. Aware na asai adwuma na asai hwe ye maami a no okasa se ni kunu huri frampomam ebetumi aba se oba no kura fiefo mpe wone be ma na ware to wo mutimi fa sa awale na wo mo mpene no so e de take be ma no se de be ya ahokere beba ne so no obegya wo eti ebi o wa enye obi na eye wo fiefo no nso empene ma anwale be ma no na be ma na nie kan wanim anya adwuma no wa ma obi adi eti ni nyina ne se me kasa bebrebe nyina sa papa yamfa mpa bone nyame asam na me wogidie se dia se bia awrade wo fa ye ne ye eti di otie me bia me ba fidie so se enka chi ma obi a ensesaye enseye eti bra na me tojo na me wonwum bi dia pratiti asai sene ni da so ni mo eno na onyame fa ye ni ye eno na onyame be ye ni ye eno na onyame be ye ni ya ma ni apratiti asai sene ni da so ni mo eno na erade ye ni ye esubie ni ara wo bi mo. Oh my God. Sene nyankoponu no bechichaji o fani ase wonye woye ni ye o fani ase oda shene ho abrawa pa ba woni da so nyina san no aha na ye me de no abrawa pa ba woni da so nyina san no wo awrade mu na wugidi senye ye no Sana Lady Bishop nyankopon no nani wo yeso wenyamya for me Oda sheni eti sa wo bedru Nazareth ho eye nkuranshe kwa na me hye nyame ma my God na obia nso nwura sori dem ho o franto magoa o me franto mapa mommy misro ma yembo wura aha kakra me ne wonkomodie mu aneye o ka kire me se wankasa no ofre nyame frɛ wo ye wona wo mukura ahokyere pai mu otele no Jesus na me pese enipa pi ehweme mommy ahokyere wo nipa so enipa bre course no ba na eba me pese wo din komo kakra abusua me misro wo pusu mommy number no nyame yadoma edachna counseling mommy betena se ewo atonsu feyi ase mesrew fra wo frɛ mommy number na yese mommy ochena nyame yadoma ehefa na counseling no wotena se ana mommy kire me kwan na me ba ho because wona frɛ me no mommy ebimo spiritual marriage how madwin promise and fail hani pa adwene ebimo abra boy stagnant just one wo bobra no kura onhuna nimu na eye me de pi se wonkomodie mu no wa kire se saa niema wenti ena nyame frɛ mommy ene nyame me hwɛ ye me pese woni nyame ma din komo na me die minim de nyame de wo ye but de wo hwɛ ye tie no wonim enti mommy wo bi hwɛ wo sesi ye
Wako sofo asumasi wo sofo we ho sofo nti ono no oti nyame nipa kura nka na ne buofu but yedi enim de nyame timi de wo ye abusu ya pusu mo mi number no was 0246 15 9799 nyame yadoma ochena anopa mo mi bacho time be na wo betena se anapa M19 de na ya sha ase na se counseling koso na koso bacho se utwa mfoni a feyi ase ho na hefa na asafo no wo ye wo esreso feyi ase okay. Lake Road ebia na opese oba ho a ubedru Roman Hill a so opese so feyi ase okay ana se kegitia omo wo friend say edum ho no mo o se trotro no ketia eko jasmo side ho so feyi ase okay atonsu agugo se feyi ase tu de wo ba o so besi Jesbro filling station feyi ase Jesbro filling station okay wo de wonya si ho a bo se me soundboard kese esi ho asafo no din de Nazareth Salvation Prayer Ministry it is a wudru a wo de wo se wo pe so for bawe na so edin adodo na so de frɛ mama kos ene de wonya ka akola aketo akola wo feyi ase ebeka se oh minima so de ho na awurade ye wadom na obeduru ho a ade ba ko a ahokyere ni nti nyame dodo me wo de ha okay ebra na me wo wiase na me ye dwamanfo pa okay na ni nyina mu na awurade fra me na asem o kan ye ni sako wo na mu nyina ne de wo bra nyina no se wutimi ka wona to so a me de wo be ye bibi ahye me din ene munyam amen na sabre no na mete hwe so ma menim na makotena man ho bi so awie bi nwura mo ana me ba adwe ne me ba ewe na ho na ne no ba se wutimi ka wona to so a wow etimiti we mi secret pa ne se kana to so emu da ho pa eti wo hawa wo na mu no obi a wo no ne officer ana se ade anyame de adom ne se wo di so a okay me so me hye wudi animonyam enti ni nyina achi no awurade de adom a chede ye ya kwankyere ana maame wow eti wo ba wo hawa wo won sa wote ase me te ase pa awade adwuma awo edam ye hello hi emu da ho pa ana meka kwati wuye ana ni nyina dum hey mommy eno so grofo bre pa oh yesu dim hallelujah emu da ho pa enti bonini a wo de o so wachi na won eye ketwa bi yeah na sa dum a chede ewo woyam ena wo ko toilet eti ta nwura no obi a wonum wi ene ne kwa ho ena sa yafunu awo edru no wo ti wa na ane ye de sa de sawo ya de ma anyam wow eti eya duma chede a ho kire ni mu no wote de make na se Matias ye pa nyame so dodo me a sese wo tie me a me so menim kwa am do be fa so age me ma eti me frɛ no sɛde tie bia min ka sento me ho 19 years ni wow obi enwu ma so dem da 19 years ni mfie dunkunimi sɛ akwada wo sɛ maame pani o wo de sɛ awurade ya ma ba hɔ anya sɛ bia mtum de de afidie ya bia obi be fraka nokre nsi efunu da ebi a mesi efunu na ye kɔ obi asɔre ba bi maame a eti ye de mpaabɔ ene ye banada wunya duru ho mpaabɔ de ye wo nan no ni nan agina penan nese edwada bia no me ya council ni wi a banada ye mpaabɔ okay na efiada be ye mpaabɔ kase wow ti no wonni mo nsambɔ na wonni nan a ene wo ba hɔ a na de akwadworo ba eye buga ye fa na ne denso free one song kon na won kodro na wani ji awie opɛ amen 2 weeks bia ye watch night wow Friday me ye
eti mikanfo awurade amanya me ma se ensu de wo ka bia yate ohwe na maame bi si obubu egu fom na wase onpo wase maame 29 years beti onyam se awurade se Yesu ya dum na nko obi boan how are you na munyina ye boafo oh oya de ye oya de yo oya de aniwa oba foi nyame oba foi aniwa se boafo a me so mu amfa wa antoko e mu a obada hu Nazareth wo bia ma kire wa enti mi quotation eye Nazareth ne se Nathaniel koshia Philip se enti so bibi pabetuma free Nazareth John 1:46 na Philip kache ne se bra mumbra na behwe na ngosu ku anurachiro na enso awurade ene nama dom so sutie ahobrase se wunya gidie nko ade a papa awurade be hye ne ho anum mommy ye de yenim de nyame etimi de wo ye na ebia sisia na obi de TV ne to ha sisia na obi aso no radio me pese wo san kire wachi kwan na biem na obo number no so edema wona ehwe ona etie radio no medase ebia na wo hwehwe ba bia me wo Lake Road esreso feyiase okay wo de wunya dru feyiase a Jesbro filling station ho on say edro ya wo benkum ena Jesbro so wo nifa ebia na wo free be kwai na e ba edro ya wo nifa ena Jesbro so wo benkum si edro ya ne twa kwan no okay wo be wo se me sample ne kese esi ho kama Lady Bishop Joyce ata said the matia me ho ofe ya na anya sa ahwo fanso de nyame de bia eche bi shementi sa na ya na nkofo se ma me na wo peche no me mpe se me yimiti de me so me de no okay na wo pe me am number na ye 0246 15 9799 0246 15 9799 Momodia say ofre me a me mpesa obafra no aka se me nkire wade wa afon so adwua da bia ye council ba bia wo bia chichi ne ben nyesa na muka no bra wo de afruka ne bra wo pe ba bia dan so kura wo benya ba bia da e wa so da mo na se nyame yadoma ochina mama etena echina dwo e council na bra me sorry anumre no because obo ye dwumayeni afa na na ono so apon a wo ba wow timi wa botre menya memma me wo twen so menya memma timi srawo enu ti na nyame afra me wo nti ena nyame afra me ti enko ba bia enko ha wo tutu anamon na Nazareth nyankopon ebeje 0246 15 9799 ofremia mefa na me ne obedi nkomo ti chinedwe bomodi asa obeba ebonada eyempaibo efiada eyempaibo kase tutu anamon na wo ha obi a wonamu erade befa me so ama wo so ani gie awie wo peye se ye nwuma ware ana sa amane bi ne dawo so akwantuo na wakwa awon sanka ana wo na wo pe na wonya ana wo babi na abodama na sa wo yale ana sa die na ha wo tuanamon na sa wonya dru feyiase Jesbro filling station na de wo dru ho a asole sandboard ni si Jesbro ni enchen ho a na sole ndinde Nazareth Salvation Prayer Ministry me number na ye 0246 15 9799 me dasi papa right abusia miankasa me mame Lady Bishop enna wotenenka anopai medofo wonim se wa unua kofia bi gidi ade a minnim ho no asem no minnim se de sitie no me recommend ma ho ye ne mame anante ache enim de nyame tumi ede ne ye emma haw no na wo so
enkone number bia mesrew nyankopon ya adom a ochina no pa no nkono pepepepepe no wadru honomo eye feyiase Jasbro filling station no echi ho pe number opusu no 0246159799 a very simple number 0246159799 di bomoden na ko me maame enchen o how bia wo wabrabom nyame enam no so ebejew mommy oh sorry final words dia me nyina ne se dia wusu na wo kan nyina no Yesu ne betuma age wo obi en wo betuma abo aka Jesus na ado akoma to no so ha ade nyina bedi abo wo na wie wo yi root odi mpepe na Awurade na madom so ema wo sa akonya abo ase animu adom eti Awurade na madom so beba wa benya Lady Bishop nso animu adom na Awurade afa no so abo wo ama won so de ase bia ayeye na abeye nhyira na abeye adansedie ama wo abusua eti anum aduru enka wano aduru na Awurade obekasa wo ho sɛde etie bia Awurade a wɔsesa hyebre Awurade bɛsesa wo hyebre yɛda nyame ase yɛda Awurade ase so bibia wo pe bia ma Yesu nya kɛse amen amen Awurade nhyira opi mommy abusua miankasa me maame Lady Bishop Joyce Atta dodo na friend mama coast na otene kana bomoden na ko na so na Awurade emfa no so emwa opi abusua ye ba bedingomo last week me no dingomo bi na me basisi a ye betoa so ye betoa ye nkomodie no so sisi a me basisi a right abusua higher Sompa 93.1 FM Sompa TV so na ohwe me dwumadie ne hour of hope we are the second segment na me dey bro last week me ni udi nkomo bi na me sa to aso we are part 2 komo me ni udi ya na me ne ese dai obi nchan yetenana Esther ye jankaba onina oni eja obi nchan yetenana yana mu kikase ajabi wo ajabi ti asiamba me say mo ayana mo bu bese ajebi wo ajebi ti ase no yana mo bure fi se sampanimfo no asa bu be se obi anwa onimu ana
Anopai part 2 of last week in Koma me di na me to asono. Eso obi nchen yetenana. Na question ya last week na me busa nyina na say. Enti yentimi mu wani pa wa bra yemfa ne nyankuru to djuma. Me say yentimi mu wani pa wa bra yema ne mmere. Emo kakra obi de bebo obi. Obi ti obi nchen sisi a ababa wa ye tene nantem sade wa be fa no se wo kohwe no koboa no wadane ne sex toy enwa o pa firi obi honti me say gay biti obi fie o ye house help ya wurepu no all because say fie nye obi kwa ne maame ya woni papa wu obi oni ba bi da nti wadane house help amramo no obi fie nye ya begine frɛ kurase ye kohwe ni school no kura ya nhwe no say ya dane ne sex toy e wo fie ho maame bi akofo obi ba e frɛ kurase ɔno ankasa ni nuaba me say last week ade ye ma wura hupi ene say enkoma ne edi nyina no na nya bonten so fo bi de no omotie o 90% of omo frɛ no omo ne edi nkomo no eye nipa me maame ba me maame nua me wo fa na me ne kwatena ye me sewa me say enra ba bia mete say papa bi kwaso papa bi kwaso ro na mi gina abrosalo so ala bi hu so o gira asoro da na say na akwa we so okwa asore na bi o mi busa o je asore pa no ya mo ko ene o Sompa wo hweme nti wote ho a wo ha obi ba unim bible mu nsem nyina wo kwa asore ko ye dai mi busa o fashion bi keke wan kasa no adwuma wo ye no untade unya ba bi mfa nko ti na wo kwa asore wo ho ti mi busa o enti obi bana wo ne te no sebe yemfo obi ade ensai no na mpompanifo bu bekura se wi obi de yie a ananka wo nso de yie enti o entade a wo tɔmma wo ma hye no akwada na wote wo nkyɛn no nti woto saa atade ne bi mpaboa ne bi e ma ne saa ewiase be hye ana wo sikasam na be kɔfom enti e be na ye dai hwɛ kwaku adwimbɔne ye woni pa pii tirim eye mesi more treatment a omunya free krofo bi omotena omonkyɛn Sompa FM ya show bi ene ya obi nkyɛn wotena yinti no oni abadaye owiase bi adan na nipa bi mu ye bɔne saa wakɔ ne maame ho akɔgye no sɛ wo ba behwɛ no wo ne agyeman ye obi mu ho kora mpa ne papa ewu ye na japade ama wo wo na wodi ade odi adini wo de japade hwɛ wo ma sanka wo de wo ye caretaker wo de hwɛ wo ma me enhame na nkora na wo matete apansam no nso obi anwa onim wo eti nipa ye de omote no yentimi nye omu yie sɛ ye ne ye de eti aduane a wo mas gay yi di wo fie hoi sabe wo yamba no antinka wo bemena di sa aduane no eti asetena wo de obi ba efam no sɛ wo na wo kyem ne wo na anka sa na wo bɛyɛ no adan na nipa ye bɔne saa ye sorry ye say country knows the Ghana a Christian country. What is Christian about this? Uno bi bate o kyene ne kom uno bi bate hwe ababa wa bi motuam hwe obi ba won nte hwe ne se wo de hwe obi se besinne obi ti woncha di body train twetwe ne se. I'm telling you. Me say how till date akwada ti wonchan sabi wo bu ne sa pa de kurampo onye sika ntobi edemrem
na wo kwa sɔre na sɔre kɔ akɔ ide anɔpɛ ye bedi nkɔmɔ me so obi nkyɛn yɛ tenana me ntina obi nkyɛn da tena ma tena obi nkyɛn ne sɛ bia holidays 2 weeks bi ne akodi we papa dan fo bi nkyɛn me ne obi ntina da me tena ma me nkyɛn ana me de afirifie This is obi nkyɛn me tena ya me yere nkyɛn na wonim ene obi nkyɛn tena no nso no part 2 no obi nkyɛn tena wote eye ni kunu nkyɛn obi nkyɛn tena obi so te no wone ne yere nete wote ne yere nkyɛn sister hwɛ mpaye dodo a wokɔ hwɛ mountains a wodo a wokɔ sɛ wo pawade hwɛ watch na takese a wokɔ na pese kawai bi saa kawa we kawai e bi hye mi lances here akɔgye yi na pese bi be hye wonsa e hye wonsa na wo yi si ayo ho si obi ba be wade wo ne kɔtena obi nche tena na bi ka ho bi cause no tini ma me fie na aso woni oba papa wo wiase na ɔde wabɛtena ne nkyɛn mu nyina mo te bo ho nkyɛn na hotete no ye kan krofo de na wafrɛ me tena ma me bi nkyɛn o ha me pa wo soso ne bɛma bi nete obi ba be waro na ɔne wotete bɛma no bɛm ka tatie wakɔfo obi ba sɛ wo yere no wo na bɛtena wo fie na wo ha na dwene ɔno so te wo nkyɛn obi nkyɛn tena na ye bia ɔnsa wo tena ma me bi nkyɛn a wo mo tuti na ye wo ya wo yere te wo nkyɛn wo tete no na ɔno de onya nipa aha bɛma bi te wo ɛne na ne wo te wo ha na dwene on de moja ni mu da bi o enti sa mo treatment na wo fa mu no ɔno na wo de kɔ no so na ɔno wa yɛ wo den me ma yɛ wo den da bi da me nti bɔne a bɛma bi ayɛ ne sɛ wo empana twetantan be 15 ya wo twe ya sɛbe bɛma bi ahunu de wo mu antimi amfo nwura wade wankasa na na woni musuba kankan womo nipa be 15 omo ahunu hwi wo mu ebi kura na usuba ye but still ya hunu yes na wonye wife materials or whatever material no anye we and abrantie ya ene wo fa na nya hwi because they say when you come as store kakra ba ho hwede wo kire hwede mbompo kire wa moto mu sa ba ma yi ana wo bom ba ye se urade mane me ye ho ade wo ye ho ade wi hwa setena wo ne dete kewo bisi ye o mema bi wo ha sabi aburu sabi nya do wo yiri nufu papa bi a unya num ye ena ma wo hwede wa ye oba papa bi obedi wati bisi mema bi business ideas kura mu ni bi bisi bema bi idea akura de business uni bi eyo ba papa bi obetena won nkyɛn na ideologies ena ne ndete ena aboawo eno na aboawo enso na wo se wo ye ntonwom mfrɛ wo aka sa ne ye ka obi nkyɛn tena no na ye house self won kwanko na me bedie sɛ ye na nkwa fafo pa sɛ wo frɛ me na me kɔtena ma me bi nkyɛn ma me na ha me pa unso bi ba be mate wo nkyɛn wo ha no dodo eno so ye obi nkyɛn tena suban kankan ya wo dan na de kyerɛ be ma ne ntine sɛ wa ba ye obi wo ye obi wonya na yere mpo sa na suban fo tantan ya wo so dan na di kyerɛ oba ne ntino wa be dan obi. Hey, marriage is to be enjoyed but not to be endured. But say Mama we she's enduring the marriage. Mama ukunu or endure. Say me say abrantie bi hwe me say sia wono ani fie or pa adwuma kro ntimi go fie. Ya dane be ma bi house help e o fie ho enso ono na ye fie nti. Ana wo be ka tell me say uno bi kwatena ye obi so no te so wo ha no.
And a sick kind of friend, we try. Madam, Obi Chayet na Ababa wa no tini papa fie no you okay. Yes, and ye bebre nye nipa nyina na ekọ pa ebe wade ya na ahokyere nti no mde wade yo. You obi wa atama no woni papa fie no. Na niema koye ma no. E na wo so ya agiman. Wo na betimi ahwe no. Watimi de masem aha wo yira ma wahi. Wa so ni dua so. Na wo be frem ya ka kire me se me tena ma me bi nchen. Onso obi bate wo nchen, wo tete no. Enti ye besre adentina yentimi antena sia somdwe mu. Aden na yentimi antena sia somdwe mu. Me dwene sade we me dwene ho amenti ase yo. So me so da me ne akwa agemfo ayedi agore. Me ne me yedi di agoro te se some catch you say you must date your wife after marriage. Me yere me sana na twempara. Me sana me yere twempara. Obani ti mi busa mu mienu na sesi ya me ne okase obi ni kunu hwe. Enti mu mienu. Hwan na ma fie ho asetena no. Baako entimi ntena fie ho. Eye hwan ya mumu mienu na mo hwem sisi ya. Hwan na ma fie ho asetena ye diama baako. Mumu mienu. Se mumu mienu dia mo sesam suban. Bema say ye wo nso a sesam suban oba ye wo sesam suban. Because nipa na ono na ekowura awura wadem no onye wo slave o. Obi ncha ye tenana. Pa obi ho afo obi adwuma wafa no ene ne ye adwuma no ofa no se o ya aboa bi obani wonya boa o oye ni patese wa anopai weni nkoma me de bre wo me se we si kind of no wonu obi atena ebere bi etwa mu ne maame bi kwotenan se de maame ni si di wani no bra ye ni hu nkomo wo de okra de wo yire a wate sika wade no anenete won na tifie ho di wani brane ani hu nkomo wukunu ana wote ne nchen sisi eze obi nchen na wote no Sompa FM sister ya kwa kudi ya wa obi fie kwa ye house help am ya motwiti no na nko ba be ware ma no ho be to no kakra obeto wo ti bonko suwe wo nsam okra de wo de ne fa bugura de ko sa ko sumu fie okra kaye na we ofri nsuo ne abeto jamsey ne no so ani hwe abrantie yi a ono no watimi abobra ba be ware no wo ye janka ne maami ni ho ne papa ni ho sa wisia oni obi na tena ye ya ntwiti ne papa na nyame ye na dom no watimi afa brabo mu anyini be nyini be wade wo ababa wa we ne nkanka wo na obedane ne maami de na ya busua onso de ne fa ya wo mo obi nchen ye tena na anope wedi nkomo a ye die brahoma no so na ye ni nkomo kakra 0551931931 0548931931 obi nchen ye tena na wakwa tena obi nchen na wadi wani mieni hu nkomo. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Pacho. Udini baby a okasa free. We didn't do any mommy kasa free be kwai. Asante be kwai. Asan. Eh, mi krom ni o, mi so free samfo aduam. Ayo. Mami ti o me dofo. Obi nke kra de hey ya. Me kai pa mo be 5 years, 8 years, 7 years na. E kwatena nto ke nie di nchen wo. Do me abra. Do me abra. Enye yizo. Sa? Me say me ton ade, na me ko ton ade nto ni de ni no mo no. Me ko ton na sesa. Ade kan we nya bi ko school.
Go school no so na entifino. Enu bi na adi go school na tewo plan ka ho. It is too much what the common. Obi nke tana de ye de enso so na me da hutim. So na me da hutim. What does it mean? I'm kaya. Me da hutim. Ege izo. Nipa kwa no ye obusuani. Nipa kwa no ye obusuani. Oye mi busuani. Ana nete. Ana me nete. So do fa ne emam. Mami, kafra wate. Enye izo. Fem. Enkechi wate. Hello. Hello, person baso. Me ba cho afidie bi o wachi wo ho twe ho free ho ma me na yentimi ni nkomo kama. Ayo. TV. I'm alone. Okay, ba cho me yen kasa. The sia, me dey say na me no ba bi na meti. No ba no papa. E duru de ne wo new side. Enti new side na e wo no. So we be never be good me na me yene e konsu bibia na me san so ton ne. Me do dribe no. E ba na bi ni ye se bibre ni kura. E ko ton ne ma ne ba de masane na konsu ti ni ko bia nkor bia 10 20. Ah, me ba cho oba no hello oba no ye o madam ana. Me yere abe ware no ma ye no ade. Wo yira wa ye no ho ade. Inti eduru sa bre no na fi sika de bi nsem. Inti eduru bre bi no na se sika be bi no bi ne bi kura no ono de ne oma. Se mi nya sa papa. Ama aye no kutwa ono ne wo himfi. Ani bi ase toto. Ana ne me femu no papa dan yize. Timani bi hono ma mutu ko shia be ma. Fi shia be ma ne ne boa. No me ne si dai 6 bedrooms. Am di bi ama hai nyina. Isi ya no nam so ma ko twa hinti aware ni bu ye no. Isi ya nkwara no amienu me no wumienu. Nkwara ni mina. Isi ya o ma fruski aba mo o mo ma me no. Ba kun yo frame ma me sani ni sika yi bibia da ma nkola ni na so mo ba ma so mo ma me na me brama frame mo ba me se mo no efisi ya wo me ma fan so fi bi mu da papa mi ade me kwa bi ya so tena atwa me ma wo to me ya disika ama me bi ya bora to kwa na me na mo ba ti be fa we na me se we ni me bo afo a abema mawe afo nyina tocha se we kura de no ba be kan wachire we kura de we kura de bobo papa me se ka won tena ba ko no kura wo cheme afiko de du bi no hu then my and sister you has it to make o hu me o se prada let's say we ma wa de na mo ko nsu nti kufra oni mi de fe pra na so be tin de shime de 200 ba gu edem eha ami ko hunu shi ya wiye no tumi ka nyam sin shi esa be so shi ba ko 150 aso ka che mi se ye du se ya ka se wo sis ko nyai na tu mi akwiti ko 10 ne ko 10 ko ese 200 bucks. Na watimi could do say a car so she can over here or see still name 2 million. That was it. You go out to 10 cries. Abrosang at was me, you call whom you, and then Tia die could be. That was a better. Yet, who is in your way, she declared to me that. And then the tears, or could she die or the surpassing in Grassini, be or sit down her 4 bedroom, a Dana career.
kwaya the metashin man abusu nyina the time timo mu gumani maso wahin you be kwaya ndi papa ama nem huye na sekretwa infuna mane papa aja kafra wate mate da me ka tro me si obi ncha tena na obi de watini kunu nchan ti a wotini ukunu nchan ne yese asetena na motena nya wade e obi ne house help wabana dane house girl bema bi so dane house boy e woni fia wotim woti obi nchan hello Champion IBJ Edinala bi ta ko le we SK Bolas oboase coffee crew nyamene hene e wade nyina mu adie nyina mo nyame ene hene onyame ani na presenter wudi e area player nyame ani na SK Bolas MC ani e area player nyame ani na enkwaye kwaye entumi kwaye eti adie nyina mu no onyame ene hene bibiye Papa, I don't know what about education. Obi Jentra. Accession, bufu, sign. Over to the Jen, send it baby as a Paco, who doesn't Unionifa. The Cado stand here, Chammy, we have got to the Jen, I don't know. And if I go on a year, what's a farm? Now, what is a break to move? And they're going to get the cost for now. And they were a no more any FD and Gokono. And the area granted and you know your point and go marry and Papa Bidino. You can't have an imagine yet, Yabacano, or the Amaye. I will do and Shemi Papa. Nimadi, Minister Frampo, and tourism. Papiasi, Emma Patiasi. As it is under the one cosmos, is that by one of Clever and the Emma Patiasi, never come. What's up in China? As the Papa said, and here one, and the winner, and the winner again, and so I can answer. What's up in China? I get a brother too, and can change this over 1 year. What is the Papa? I am somebody. Ghana boy, what for said, we get it back. Yes, Randa, who your mammy, who your papa, who your journey. And now maybe none will be answer sell bar. Francoba be it's a simple was we will be a year and now would get a year. I'm not what I'm some of the J. O. The mammy at the B. Kitty or about Zampa. I'm in all, then Shiana and Camaru. Every day you will work with Tangia, one amount. You will work with Tangia, need a bad amount. Young men now. Obi ka tran chen pa kono onya kwa woni ya ebi eso omaso e ma wonya enjirapa e wo so we the escape Bolas nyamene hene oboache onya menya djuma nyame ka ho pa ye obi mo ho a wotena mo nchen ya omo fa o chen se de ka obi betimi afa okura ye wi ya che o maame eno ho but ne wona eno mu di nkomo ye womo a womo titi nipa se wona ne tinti sankrofo na ye di womo nkomo. Hello. Hey, good morning. Good morning. Good afternoon, friend Dr. Silas. Yeah. But your friend say your friend say Dr. Silas. Me am in Silas ni. There be a new senior Dr. Silas. Okay. Dr. Silas, but you can free. Okay, Baby Tio. Papa. 9th March 1998. Many more of the time. I was a him blown. Edia, never go the affair, Kofiana. And I say no peace. Many more for the time 98, you know. 99 or high diamond. No for any Francisca. Not the million you don't want to net into some of them some way. And I do not be a wolf, you say, ye be a man and a year. Now I've been occurring and meaning say, Sir, some of the costume honor. A bohane, she said, and near me, Nipa met to market the million hours as you so. No credit.
a school and a call. Now, I didn't know what we say. Tafari Bonum, Saturn, Nate is one of them who are hot. Who young guy, all movie, and that's what I'm on, sir. We try him Bonum, my who in a moon sano. No, for me, 3 years. Never been sent a banner, and so not a mile of honor. Neither Wally, as someone who of a friend, you catch and say, a black chain or two on them. The big good, the ma, air castle, Penny Subaya, on the ban was fastened on no matter this and Subay. Nice. I believe it the other I want to hear. No for go Imano Kofi Amuzu, 1 year. It's a name, take me a Masame Papano. You put the sort of why you don't know Same Papano. I think you are one of the Yango Ponsiano. Nyamisha come home. And then come on, one money at 10 a year, baby, do your mongomo. But then the 1 woman at 10 a year, ye do your mongomo. And I mean, say, San Crawford, woman, Crawford, Matitina, or more titty, or more treaty woman, and more, into Okwa, sorry. Ubako, where Ed, I was sorry, where you make a penny. On a sorry post, you know, one. This will be batty, where Okwa, sorry, and Nakra, Okwa, sorry, where you be a movie. I'm quite sorry. I say Christo Obama National. Opia Bontia. The way Crow Bessia Yen Honasa or Nye will be bonnet ewo a few. Oh, yes, yes, I hear praises was sorry that my told me to me, and let me show beer. They are saying I may Bama National. And so shit, dear, or you'll be with fear. Mr. I saw one Cassano. A bimoko, Yamisi or be fair, sorry for minister. Some trans and I'm a dream one, Mr. Papa, Naniate Papa. Or send me the be fair, sorry fee. Papa Naniatio. Because any pa a deep bonnet no home. Too much. Share. Yankwahumanaso. Hello. Hello, me don't forbid you. Basho, good morning. Some of Badua. Mammy, now what to say? Yankupa, the way about in church and Nampa. What no be chair? Mera, Papa. Oh. Mr. Father, you are in the first now to go. Not meant for my man. Say the category so about no one need to be December with some. Hey! December with some work, my thinker, a family look at the same, down my banner, who ban you will be that. Jesus Christ. You will be though. Mammy, the many are because of one but that. And she said, last month, my uncle, Nama will be him, and this was the look with some of the one is set top, tell you some of her coming out of him. Now, Mr. Pussy, not meaning a bonfire thing, and say, a man, and a garden. As you said, they're calling Mudian, and me, Mamma Banco, baby, and me, Uncle, some of them, my dear. Of whom you say, Uncle Pobison winning, they easy. And easy. And yes, but me see me no home for no successful. Family madam, no for you come I think now. Would you make some quack show be bassy? Yes, it is because you are bonity. Yes, not a woman make that sorry. Me need to know and because of some think everything is in a year can come no be. Oh Jesus. I think now. Ha, obi chat na yes, but we don't hold that no nobody so much. Mami, Kafra, what? Because what in Kappa would dear. We are so crying out there. Yes, Benji, Ujra house. Mami, Kafra. Kafra, na Kokufana number. I. And one of the 3 what kind of standard is your career? I can't be good side, but you know. I didn't even Mammy, Kafra, what? Now some no yama humete. What to me day, your friend saying, and Moko Sama Koshi will be bassy. Ama not think. Why do you have added any pire bonus? Also, I am quite a brim now here the side you, but I didn't know one in penny fees. Sir, my minister, bit more me. Any pebby with more thing, dear, any pebby with more. Men and what's now, minister, what me de wardrobe a siho. No, de a bottle assassin. Ye wolf for na dear big good bottle no soon. And then I am a media. Ha! Now, quite only more than quite a bemawa.
o hie nsuo no de agu nkwan nim no de amawo oya me honam ni papa o ebiti mo de o minister she na me ko school ma na me da minister say ye wie because include to juma na wo ye ofie minister ma anya bi da say ye ko school pa me teacher bi o mi do wa o se da no wa ma me kwan se me na ye ma out because you who one bread a ba minister obi chat na enye easy o okay me ba hello okay yankwa homana so Bacha odidi baby a okasa free. Hello, good morning. Good morning. Bacha odidi baby a okasa free. Yes, I'm Vanessa. Okay, Bacha mami tie. Bacha, when you were you were for 12 years. Now, you shall there maybe now. And mommy die, me born, you know. Not on any nada. Si bema di mwana me de ba Ghana. And daddy. Bringing. Mami no me in ba na. It's okay. The bema is no why me dia. Na ko. Da padi ye nyina me de bema ni ti na ye da. Si na ko Mr. Stein. Ne bi e hodie. Ekoye mami ana ma pedi bia ye na ma san compared to the state. I come in coverage. Oh. I could send for my secret. Maria could send me come here. The same program is something. Me compose me ya. Nam next frame. Daddy, me see me an nema me see plan. Wo si wo nua na nema. Na wo say si ne plan nema. Yanam di ko school. Oye unu ya ketwa. Minya, Chiriba. Wo wa Chiriba? Yes, daddy. Jaw am still wo manga ni. Bidia ni teno daddy. Minya ndedi dia. Atista me pane pia won baketwa. Hey. So beti tina me ne ban be ho odi to be chama. Epia bonten. In planning inversion in China, Colactua, the name of Bano. That's about 1:32 a.m. I'm planning to da. The near my hello. It is a name of top form. And a mini binty. And I'm still a bush and bed Jimmy. Now, make you back and climb the Kenya. I can open and come up to Pammy morning. Any opportunity. I may do my traffic and tackle back to state. But the minion is here, me daddy. Now we need the Diameco. Now I catch it, my mammy say. Ye too, if you were to Name mammy says to me a phone of frame. Say if you were to know. Now the day I mean, if you could to fear about sister, my name is Bunny, who got that book here, for 1 month. Daddy, it's easy. It will be trained and working. I am about to phone quality to me a DNA. Yes, yes, yes. It's a topic maybe a dark monk. Nyamishra opa mame. Kafra, she. Messi. Mama ne kasa nyina wosu. Ninua nimpon. We ye ninua wode na kosuku. Waboa no. Ena watofom. Na wiase nkade enti ne yeboa nipa. Me de da bia me wo futuo bia metu ya me si hweyie na de kura wa mfiri munsa. Ade e ma ye frɛ wo se wo akua agyamfu a no. Hwɛ na mfiri munsa wate. Ade e ma ye frɛ wo se benchie no. Hweyie na mfiri munsa. Na ye woni pa bi mo ho matwa ye ho ahia. Eye aburo na kura wo nsam nti. Anti no mo ba wo ho. E no mo di wachi. Na sabia buru sabia nyado.
Sabrunya bro ne kura nipa nsam a enipa wo he anya na damfo ne akokɔ wo de madie kura. Hello Bacho me do fu be nie. Hello Hello Bacho di ni baby a ukasa free. Sompa FM. Bantama. Bacho di say. Pasha fa mi charity mi kasa bantama. Mami charity mami tie wa no pay. No pay de mi nya be ma waka masem. Me so me name is step mother tonight. Na true Christmas no aduane asai na me step mother be mama di. Na ne ma di aduane kama. Na ibije asedan ka Nyankopon se enne menya be mama na ye no ho ade a wo nkura me ensa. Enso so ne bana o sheri tetro no awo me ensa obi ana ne papa. Mami hu mi o kasa be ho de me pa cho ne sosto. Obe pa cho. Abide Nyami shraw. Nyami shraw pa. Nyami shraw so pi. Abusua hwe sa woti obi nche no do fa ya omu a. E na me ma mbetena kan wo de me shraw ka wo yo ba. Tibia na otim ne nye ka wo na to so. Enko fam pre wanyinsa bi ansai wa brabo. Wo de wo fam bia na yire ho na fam. Ne kunumdie bi ho. Wo ya brante woti obi nchan wo de wo fa ya omu hwe ya wo no na mu ani mmere se obebo bra. Konum wi kodi namfo bi achi. Na saa ya we a wo fam no se wantimi ampa bra bi ammo a edi benyini dia wa brabo na sai. Me pacho me do fu be ni o. Pacho nana kwajo ni. Nana kwajo pacho kasa free hin. Pacho mkaza fichima. Mami ti o papa. Me se me ma class mama. Me kwenya ni asembi asisisu o. Sa? Me se mo class mama eni asembi asisisu papa. Bomi njiremu. Ani se me ni wo. Yeah. Bibi say ene bae ma me no etimi try. Obi ko fa ni baby ni be try. Na ma me ni kunu sore a opeso ne me da. Ansina waso wa fi school. Eno na ma aba mi na agency. Se obema yi pani bi say ni na tena de ne. Eso heye ni yonko. Eno na me koye as a year Sunday school. No nam so ma me no e de tena. Nti nti ya kanu eduba bi a akwa se sofu gina e ya so da mu kuchi. Nti me sisi ya che se bi obi nko kanche sofu no. Da asem no me ya moka. Nti akwa yubi asem aba. Nti nyame show de wa na eye nkwaje some of the ma eye adasa no. Nyame shira wo so pi. Abusua me si wo bi nchen wo hono ne tena yetena na hwe. Sa wo be wo pa. Untimi hwe wo ba de twen. Sompa FM. Awo no eye pa sa wo be wiase abawo. Na sa wo be wo mpre wa wo. Na untimi hwe na wo ti wo bi nchen. Enko yie ma wo. Wo sa ko fa mpre wanyinsan. E ma mu ntiem yo. Oba ho kire na anadwen so hia be ma. E ma bebre bi mo. Ne ho kire na anadwen so hia be ma. Uhia bema o bema na uhia no sa kofa nyinsai double silencer trouble kofa trouble abato so. Hello Daddy Mpacho. Good morning Mpacho dini baby a okasa free. Daddy Mpacho me de Chantel me kasa free macro. Okay Chantel Mr. afide bi wo wachi ka obetwe ho ama me kakra ne atimi akasa. Okay, Bacho, metu ka yen kasa. Daddy, young experience now come. Daddy, akola me titi. Like, me frapping model. Me ma me no athlete. Just I'm from the funny coin. Akobanya. Amu wo mo.
nti ɛyɛ na ɛna na wonta akwantu no ɔmbɛtena ase na ɔsɛ wakye ɔbɛtena ase na yare bɛbɔ nti yare no ɔka kyerɛ ne ante no sɛ fi akɔla mu de ne sɛ wɔn bibie ni a ofi aburokyi ba so so a me ante no ɔno a na ɔde sika moyɛ mmienu pɛ nti ɔdɔ no paa ɛna gya me de ne maa no me document a me papa ɛde ma me nkee sɛ ɛfi kwan si a mɛtumi aba nti ma mefiri mu bɛyɛ years ni ofiri mu 2 years time nsoma a no mama me nkɔ bio a ɛpɛ sɛ mɛkɔ me papa ɛpapa fi kɔdi so a ɔyɛ sigya ne si no na ɔsi yo meka ɔsi yo dade me wie ɛsɛ nya chance na ma akrap level 200 across 300 afi de examine antene shia okafe seven ntinya me sha difficulty ka me femu na isenya me guys kram shi nti ane dia me ona ne ma anti japade me ma me dan 6 bedroom ana me dan ba omo de dan na ma high ana me dia no yo ya oba tu mi ama ni dano yo ni na ni dano ye ni na mama dan ya o de ma high en ka wit ni kan bi atwa mi kisu ke bi no na okay and he is screening down ma o se bi ho ndi ke na den ni musa kita me mu 8 ni ama kita no be ka ho o kita 7 ni ama kita be ka ho ye jamu fam ke teach me mani na gun kan anya was sweet in case me hu ne ma na ya occasion bi akwa ma be ba de bi me hu ne ma ne ma mi akin and so yema and that is very so they am high what the kafra me sorry am ya me fra on wedding komo abusia etwa ye nyina no nya bonten de o efie de enipa ye boni nyina no efie nipa na ha ye ma me nye birthdays we mra sisi na birthdays na ready anope ma me nchia me baba ai last week that me yeshu Sarah sister before say I be what you my fool I say ti aja dimrika ko abranti bi a friend Samini ho the barbering shop no Nana K barbering shop ewo Bremai Osekwajo Nana K barbering shop Bremai Osekwajo ho na no barbering shop via snooker bi si animu no abranti no on e friend no Samini na adwudwumi meti ho mama me just mama a nice guy and pay me wife say me ho ayefe pa edi Samini NK barbering shop Bremai Osekwajo anopay me den chiasron ko ema onyankopon hira pa na onfam free adumo enkwado we say they said they want me tiri ho aye indie kwasi meme nda bi efia da bi ho ada be ho ai me yire said bi abemra ho ai right Kevin my birthdays we why happy birthday to you Mercy Amwakowa awo Mercy Beauty Sense Parlor Bremai Abusia Kruwa we free Nanakuya Virginia our Positive Micro Finance Swami ena omoma awoda pay womo se nyame mfam free adumo enko adumo na wonyewo kase pa happy birthday to you yeah the birthday from konsoso emma Priscilla a free fa bedu wo kuma se Bremai heya na Priscilla ewo enne eye Priscilla awoda yema happy birthday wankasa wo dofo Bridget enna wase yema wo happy birthday sronkoi pa
Another happy birthday goes to Margaret. Or the Ghana. Margaret Ghana Abena Japan. Oh, Chronom. We free one Kasa Mame Bridget. And a woman happy birthday. Was in Yamin Shira when I want from free Adumu. Enko Adumu. Happy birthday to Boahin Robert. Boahin Robert and Ewa Wada. Nyame Onshira now from free Adumu. Enko Adumu. We ye miangazami niya Daniel a awesome pa. And a woman a wodapa. I would have him say Daniel ni ano. Awesome pa. Yes, Daniel said, "Oh my happy birthday." Daniel Ellen awesome pa na ma happy birthday. Kwa kutina se na ye ni nkomo tew. Enkomo ye ko su die. Akwaba. Eja. Bibia boko de. Oba de adaroma. Now what no be chefe oh. Me de matino bi nchen by. What tratra? Matena by. We de metena me ma me na metena ne nchen no. Oye me good. Oye me good. But enkomo aye di no. Me pese wo wuram kakra. Say wo fia ha. Enkomo e koso no wate. And I ask you say, "Some crofo mu nti wo kwa sole." Boss, asole mpanimfo. Working kai Bible. Asole mpanimfo. Anyomtofo. Asofo. Okay. Meku mpanimfo. Omo na ya mostly obi kwotena omo nchen a atete wo ho. Ah. What's it for? Asole mpanimfo. Anyomtofo. Omo kenkan Bible asole dem. Okay. Eni asofo. Omo na tete manfo ewo abra obi ti omo nchen. Ah, kwaku na de na no be attack wo mo ana. Me attack obia. So ono no odi boni na hwan na wo kwaka kire na obeje di se sofo eye oboni wo fie. Hwan na wo kwaka kire na obeje di se emaku panyini a wotete ma wa asole dem ema atene na ase oye oboni. Na wo suko no we ko report sofo. Emaku panyini bite hono ma ne mma ya wotete wo mo asole dem. Omo tene nchen no. Enso de wi a wotete ma ni bi wo maku onim no. Maku panyini bi nti obi agya asole. Boss, me say ye fa atete obekom no obi oho a wohia ba o. Wose ma me nkofa akora mehwe no na ebi anyame ahwe so a. Enso wo de akora yi baaye, say na wotete no. Se de obehwe akora no. Saa na nyame behwe so a ode bedomu bie. Na wontimi nya obi die ye na nyame de ne bema ne de nyame de obetimi aye ne ye. Otu ho tete obi ba minima kora bia no wati obi nchen a omoka banku wi a ase no no awura ne de nkwanya gu ho amanadi. Banku ase no ye de sija so a na adondon no de nsu agu ho da ase no ho na ase na yi no akoje nkwan no de di ase no one ne mate wo di banku ne nkruma nkwan ne kahuru. Banku na o ma bole bia ka de si ho ye dey. Esi ho enso abontin su ni ba de wa ye de sa banku no be serve no wa na wo se ko serve no de ya na ya no me se enne krono anipa bo krono adwaman anipa bo ni nyina yesua free say yete obi nchen because ho kirew kwakubra biem krono anipa bo adwaman anipa bo yesua free say yete obi nchen ade entia ho kirew sika yi da ho ye de ma wo yonko ekom de wo next time no on chen say banku ne da ho no ya bo banku we ya wie no wo de tale ho no ya di sija ne so a na dondon we bati se biscuit no di nsu agu ho na yi no akoje nkwan no di di boss na me ba ma asem ne so a boss uni obi nete na se iska da ho onfa ma kom de wo no matter how the situation is oni ho a wo be first kan say wo de be pe bibia ma wafu wo to aso ye na ka ho a wa ye kromfo obi de da ho a wo be fa because unim say wan fa wo kofie no nya bi ni abaya ti obi nchen hwedere a wo tete no onto atade pama ne nhye na wo toma wo ma eye na kono ono nso be fa kwan ya obefa so obeye dey ono nso be hye de efe etu ono nso ko na abrante ne ka kire o say oh atade we ni wani je ho mema obi a hye Saturday nyimre brafie obekọ akọje atade na hye wabo adwaman afi no
odi akano enti yemu bi wo hono ma yenim se obi okwa abonten so the real express akra no mehwe niye na de ya wom ne se obi ti obi nchen na situation ayede na fam na ne busuani nka so obesra no no nhyɛ dam frɛ se nyame ya adom akwasi adamabo dress na yede be ma wiase no suit unse bi dada no be suit enipa ye boni o more tie dada no be tie boss enye yizo obi nche yetenana kwakwa asem no why too emotional bo ya mini madam fubi otena ne wo fa bi nchen ne duru se ye wie JHS no ne wo fa ne bantwa ba ku sei madam fu ni twai ye kotua school kese ma ne koi ne wo fa ne ba no wentwa esu ye kotua school kese ma ne koi ema madam fu no no ne nam fichiri onko school no onko school me se wo tire fie be 1 month ansa na wotimi akoy SSCB o wie SS no o se twasene ofa ne ba no ni akotua fee pay no ke university ha ni aka kire nso on de won to ne bo onya 7 B's 1 C enso yeso on to ne bo obi anwe onimo enso me se ne wo fa ne nam a akesesem a wo be ye no boss me se obi nchen tena ye tena na enti so wo bi te wo nchen a mini adofo ye se wo ye obi die ya na wo die ye wa ho kire na wo kom na akra ne te wo nchen na wo die ho kire ne hye no bema oba wa na ho kire no wa ma na ba so akra ne ni wo nhira obi wo ho to nchen a wo ye nhira na emom de wa wo tete ni nti no na adane no me na de ama wo na de mo kala sinsu ya de kropa ha o sa pepepe nice one Kevin Fatu was right. Busia kwaku benchie na o tiri ga. Ko we next week be sa to aso. Ya be enko ye di ni series. Obi nchantira wa wo de enkrofo bi de ye enkrofo ye omo yere mo. Obi de ye di krumo. Sis, Bremuto na ye sorry. Obi nchantira. Eye tenana. Time ko na nso Minister, me namiti obi nchen. Na mitri nwiafua na me de ntoma na ebo mi mu na me de aton ade. Na mitri nwiafua na da na ye frɛ me sɛ me maame ba ho. Me maame ba ho. Ne di mi kan yakoyi miti. Ye yi miti ya to asomade de ahye me. Hwɛ. Na me chele na abotokulo. Da no ne de chele ye de aton paboa de ama me. Minima de kura de chin ya adwo ma mi ni si me ma me ba me se mama mi wu ma me se wo ho ayefe mi wu wo so ho ayefe minister obi nchentena ya hwe ye me ka ba be si ya de pamfo so ye je nkwala wo ho ye nim sa akwala no woye yakoa Minister, obi a waji akola se wo kire na adwuma bi onya akwa o. Na master for no de ye be bom ho. Minister. Eno no ye full program. Mate, master. Minister, obi chat na ya o. Because mo de pamfo bi ye wo mema bi mo pam ma ne ma o mo so hwi ma no. Minister. Mema no o mo pam ma o mo kire ma na ne ma. Odi obi ba ni, odi obi ba minimum obi a minister obaye wo osu adwuma, obaye. Na minister ne huntade nyina kofa ni fle kurase so mra mesom no wa hye ne ba ma ne ma akọ school akese na ade pam odin auto machine ade akra na su adwuma ompese obeye onye ade ukoji obi ba se wo hye no ye ji obi ade ye ni ye ye nje nyeden ense no minister manusi no Israel Kefet Club omo asokore mampon omo ya da rough wow de bia omo se omo beba won chen na omo ne wa be hwisamamo me be show manim me si jai me show manim pa ne papa ewu me man yakopa yakopon hira pa minister right abusia kwakwa na opo so chia obi ana oh boss me obi chia dia me chia me maame akua Veronica Amoefa enemy maami odem ba wiase akoso animu adwaye wura parazon na pai back way adwaye sis no
na so na opai ayi bi ho ya ready so die na minister wona mu a na obi ayi na oyi a wa wi ahwa wo se we de enso no we are saying minister me ma me wa bro ipa bere ma me nchira ma me ya mansa wate o wa skware mampo na otondua nyankopon onhyira no wo enhwe so pa wo de ahwe me ne nyina me yili no nyankopon nhyira ye ne kanoma ekanoma uyo hana tiachem hey utiachem sa wo afumo utiachem di pabreo abusia djumade ne hour of hope kwasi ada no pa bia no nso ekosi no nkronpa mu ana osomfo minister IBJ metena nkonwam na mede bre mahwefo ene metifo hwe die ha wono wo ho menya wo ho bone wate yemu bi bia ye free pa ya beduru ha na de se yemu bi no se nyame atimi aboa ya na se ni da so ho me sorry mame mamia me ba adwuma wura kwaku anointed happy birthday kwaku unfortunately say o picture no e o me phone no so na ma fa ma MCR phone no but me ma adwuma wura de obi anim say me boy adwuma wura de obi anim adwum to hu de me ba no yes or you're one of the loyal guys kwaku minu me ho se nyame fa me so na metete wo da me ma happy birthday na me wo birthday package bi ma enye me nko a me ne me wife ye wo birthday package bi ma ti kwaku be sorry afre me o ma me say and no be surprise why o ma me akwa agemfo ase na o be surprise o enti adwuma wura kwaku anointed oya nyumtuni kase pa e wo Ghana ha ene wa woda onyame wonfam free adumu enko adumu na onye okase kwaku me so proud say me bano you know happy birthday abusia enne aha na edi dwumadi no minister ebesi nyankofo adum me chia wo wife wate wa ma tesa wa ma wo ho aye fa nkasa ye kaso wo sesi de ayo hwe suje de minister wa fu nyina atoto sese suje de sister nyankopon hira wate suje de kese tesa wa ma minu abema ne nanse ya akura no ma tu chama nyame onhira nyame hira ba bia suje de kese suje de no me asuja fu nyina me bompa ese nyame mo ama wate amen nyame ma unya oba papa amen enye oba bia keke devio sraw enfa pressure nkonko fa sebe kwasiampani bi nto ho so amen yo konfo bi ho beba wa bra buma ba besew kwa kumi bompa e ma amen ase nyame ma unya oba papa se akua agemfo wate amen yankofo kwa kubo fo ka sembi wo se he ya wade na boa yen yenya ma papa bi o de ade anchi no fa nche wo se yenya ma papa bi enyomu nufu enum ena me esiesia ye kamasa no enti amanfo nyina ma me fans ye ya masuma dwom engineer wo se me pia bonte obi se me oyira hwem yi oyira hwem yi pa enti yensu ye behwem nso mu yi ye behwem yi enti mi dofo pressure bi afam bia na fatu ba bi o ha bia ni wiase davi o ha bia ni wiase wate woni na ho nso benya wo de awrade hira no mfa yi ya frame Kofi IBJ Macrao ya pesa shia na wacho sana Zebiti asia fire munchanie Yana video